U kan so lank die Bybel oopmaak by Psalm 56. Psalms 56. Die tema is try me and trust me. Yes. Now, the theme is probeer my en vertrou my. David kom by 'n punt Now, David came to a point waar David iets doen of iets reg kry where David does something or gets something right, wat Saul nie kon reg kry. Yeah. something that Saul Yeah. could not get right. En as gevolg van David se giftedness And because of David being gifted, het dit veroorsaak dat Saul it caused Saul. jaloesie in sy hart het. Yeah. It caused Saul to have Yeah. jealousy in his heart. Yeah. Because giftedness attract jealousy and opposition. Nou, om gegee te wees, dit vertrek 'n jaloesie en afguns. Afguns. Glory. En David raak 'n vlugteling. Now, David started to flee, En Saul sit hom agterna. and Saul was after him. En Saul het sy lewe moeilik gemaak. Saul made his life difficult. Soveel meer dat hy skryf in eerste verklaar die boek in 1 Samuel hoofstuk 19 en 20. So therefore he writes in the book of 1 Samuel 19 and also 20. Waar die skrywer wat die gedagte neerpen of die agtergrond neerpen, Now the writer who gives the background skryf in daardie gedagte dat David het elke keer het Saul sy lewe hel gemaak. Now he writes in that scripture that Saul made his life a living hell each and every time. David het opgekyk na Saul. Now David looked up to Saul, Want Saul het vir David gesien as oppositie. but Saul saw David as an opposition. En David het vir Saul gesien as 'n mentor. And David saw Saul Hallelujah. as a mentor. Pastoor. Maar al wat Saul gesien het is David het iets reg gekry wat hy nie kon regkry. But Yeah. all that Saul could see is that David got something right that he could not get right. En David skryf hierdie Psalm Now David writes this psalm om mee te deel van sy ervaring wat hy ervare toe Saul, as ek dit sagkens kan stel, agter sy bloed was. Yeah. to have part in what Saul did when he was after his blood. Nou ek wil vanaand praat oor 'n dal van gevaar. Oh. Now I want to speak about a depth of something, A value of danger. Yeah. a valley of danger. Yeah. Ek wil praat van 'n dal van gevaar. Sê iemand ons wil praat van 'n dal van gevaar. Yes. Tell someone we want to speak about a valley of danger. Sê vir iemand die prediker sê ons gaan saam preek. Now tell somebody, the preacher says we will preach together. Praise God. Hallelujah. Amen. Wys bietjie sy saam met my. Hallelujah. Die Bybel verklaar in 1 Samuel vers 21 10 tot 15. Now the Bible in the book of 1 Samuel 15 from 1 to 20. Nadat David in hoofstuk 20 van Saul af weggehardloop het, After David ran away from Saul in the verse 20, kom hy in die stad waar die Filistyne se territorie is. he came to the city where it was the territory of the Philistines. Dit was ook die plek waar Goliath se geboortetuisdorp is. It was also the place of Goliath's place of birth. En toe sy daar kom het hulle onmiddellik vir David